Obahai hinjak yang nah kakai bo bini political MDC pus yakare dithong tei boni tipra mothano bo yakare dithong raja ba rajani motheklai tongthong apuru chung bubagra hnai tini chung rajani bongso hnai chung borom mariu norokta bubagra hnai je khlai tongmani tipra mothani chairman bono chung rohornai bokhorok songui rohornai hnai bo CM ongnai hnai gosinai hnai chung rohornai hnai TPF ni phan baise tini chini producer tipra mothani leader ungu TPF ni phan kuri hingkake bo tini bo Congress ni leader TPF ni phan baise bo tini Tripura Motha leadership phayo omo haike chung ADC election o bono rang puisa khibilaioi high court dorbar kalaioi jail o thangnai hnai rajingui phano andolon khlai rang puisa khibilaioi case thunglaioi abo haike chung bono rohormani tini salbrum no Tripura Motha producer ni netritwe TPF no salbrum no yakti sari tong meeting ma khaya po election campaign ma khlaiya nijini organize ma khlaiya Tripura Motha ni bahai khaibo bo Tripura hao TPF no challenge khainani bagai bosai bo kok saitong bo kaham ke sibo future generation ni bagai Tripura sa dofa ni bagai panak kaisa itihas suijaknai ojora tam ni bagai Tripura Motha no chung tisai ro hobai mani pore chung nukha Tripura Motha bai soba thansa thang TPF se puila thansa thango TPF dui ba thansa thang kanorok nukhana ang rajaya bo gosijak ani photo ta thedi TPF bai ang thansaya hnai bo photo rok sisigri kha aboni pore photo rok soklai rikha aboni pore bose chung borok bai katharoi ko phiaba borok ni uspuk person Anthony no botam saripio kha chung TPF bai koroi 100 bar 1000 bar koroi nukha chung borok ni uspuk person ke tabu thansa no sabo hamjak bar thansani bumung tui borok no BTR khlai tongo buri tongo togri tongo tini borok ni otomong samung no nugui no TPF thansao thangya otomong samung no nugui TPF no je musung tui khlai tongo TPF no use khai tongo abni bagai no TPF no bo asuk jora tui khe hanang pinang khaioi TPF no waisa thansa pho waisa thansaya pho waisa tongo waisa koroi omhai khlai potre pot khlaioi lukorok ni buskango opoman rimani commitment break khlaimani tei TPF no je babe bo buskango seat lubi snamka tabo bo salbrum saitong pho sabrum bo sawo patal ang nono CM dinai phaidi pat ang nono sabapoti ne phaidi ang nono hamjago Tripura sarno ta budi anose budi obahai chokranto mulok botam ni baga haikleisa tini jora tui chung nugo TPF bofuru Tripura Motha no bukha producer bo obono proman mari nai tei producer obono bo proman mari nai TPF ni phan bai Tripura Motha ADC o phaioi ADC ni council ni power bai TPF Tripura Motha no bukha bo obono kaham khle bo proman mari nai tini lukurok bo jotono nugo lukurok nang election norok jefru chung ADC election no tubunai CM ri nai hipuru jotono salayo je bubagra musang ya hnai tini NDC manma bai tini bahai khlai musang jakha tini NDC mane pore bahai khlai musang jakha sini musabura Ranjit puila kai sawo ungya musangya tini ke bahai khlai musang jak tongkha tini bubagra TPF no opoman rikha bubagra TPF no duka rikha abni bagai TPF chung boni thansa mane o chung kurikha tamni bagai orobono nukha chung INPT bai Congress thansa tabuk bo Tripura Motha INPT bai thansa tei alka party to thansang yakho amni bagai no chung nugo o thansa o chung tongkhang ke khali montri MLA chanani rang puisa chanani seat lubi abono sibino nuknai aboni bagai no otomong no sarai siklai nugui TPF o jaga tongya sagni dofa bai dofa bulai sagni dofa bai dofa walai otomong no nugui no TPF o jaga o thangya engke tabuk salburum no dofa bai dofa no walai rinani bulai rinani obomangse Tripura Motha je phaimani pore chung nugui tongo chung nukha 16 tarik ni kaisa incident no 16 tariko bo bujago hnoi je saitongo phiaba phungwai ni simi je Tripura Motha TPF no hamla khlai tongmani obono tang bagai takono phukaso phaiya bo phaika media rok no tui sarika je raja no obhai khlaio hnoi kubangma je chayano phunuka phiaba tini government ni support samung khlaiman bagai tini TPF busukura tui tamu khlaijak tong obono phunugya phiaba salsa o media rok komandinai jora kaisabo kubui no TPF ni samung abo kubui mani o jorao Tripura Motha no bu hnoi salsa o media rok no government change mani pore borok no proman dinai tabo chungnugo thansa khlai lainai engkai daily horo kai wansani arobo thansa phaibedi ni thango Tripura sani arobo phaidi thansa
ओंखाय थानसा साबोबाय हर हरखाय थाङै गोबांमा जागायाव थाङै थानसा फियाबा पलिटिकेल खायनानै बागै जत जागायावसो ब थानसा होननाय वानसाने आरो ब थानसा तिप्रासाने आरो ब थानसा ओंखाय अबहाय क्लाय जे बरकनो कनफ्यूज क्लाय तंमानि तै कमिनियेल साम्प्रदायिक राजनीतिक जे क्लाय तंमानि चिनि बिसिङाव जों तां नुगै तंमानि बुफ्रुनु ताबुक जे प्रदुत्सार फाइमानि परेनो जों तिप्रा हावो पुइला अबहाय क्लाय नुगो जे तिप्रासा जमातिया ब देबरमा अबनि तिप्रा मथा गभर्नमेन्ट फायासानि सिगां तो अबहाय कुनु कक्से बुसा लायाखो फियाबा जों तिनि नुखा जमातिया देबरमा रियां नै कुबांमा फायै जों कुबांमा मिटिंगनो चिनि प्रदुत्सारनि बिसिंथि क्लाय जों कक सामानि खोनावो कक सामाबो खोनावो चिनि ससियेल मिडिया रग कुबांमा जागाव अबनो तुइबो वालायलाय तंलाय तिनि जों नुगो जे कमिनियेल फिलिंग क्लाय तंमानि ओंखाय तिनि अब साबनि सिमि नुग जों फाइमानि परिस्थिति न अबहाय ngui tongo abni bagai o kok no जों बेलाय सेलेंगो तामनि बागै तिप्रा मथा आसायफुरुनि सिमि कमिनियेल कायसा लैंग्वेज सृष्टि इंखा अ चिनि तिप्रा हावो इंखाय तिनि जों चिनि जात बाय जात जों वालाय तंलाय माने कायसा वान सुक्ताय तंगो राजा हंके बा कुबां जतनो से तुइ तंग थाय तंग ओंखाय नं राजा खालि तिप्रा मथानि ngui दिनु रिप्रेजेंटेटिव खलाय तंग गणतंत्रनि आइन बा जतनो समान अधिकार बले ओंखाय नं चिनि तिप्रा सारखाय जतनो मुसुं तंगो बने चिनि बुबाग्रा बनो केबो कुनु ताहिनि ब चिनि बुबाग्रा से फियाबा जों ताबु नुगो कुबांमा चिनि जे गणतान्त्रिक अधिकारनि जानि जानि राइट्स न तुयै जे सानलाय माने बिसिंथि खलायनो जों नुगो जे गणतंत्र हावो जतनो जानि जानि सानथायनो सानै मानो ओंखाय ताबु जों बुबाग्रा न जों बाहायग्ले जों बुबाग्रा होननाय मानिनाय अर कायसा चिनि वानसुकताय दङ तमुनो नं बुबाग्रा दिनि आंसि बुबाग्रा होननाय मानिजागना हाखाखाय नों जत पलिटिकल निनि साइड नं याखारै मारिनाय ताबुक जों गणतंत्र हाखाय जों नरेंद्र मोदी न फानसे जों चिनि पलिटिकल जानि जानि इशु न तुइ कक सापुरु नरेंद्र मोदी न बुमुं खुइ हिनि दङ इभेन चिनि आनि सरकार न जों बुमुं खुइ हिनि दङ ताबुक जे तंनाय चिनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब न हिनि दङ फियाबा तिनि जे खरकसा एमडीसी न जों प्रोडक्ट हिनाबा तामो आरो तामो तंनायबा इनके तमुन अबहाय हिजाग यांगना हाखाय ब बिनि पलिटिकल एमडीसी पुस याखारै दिथं तै बनि तिप्रा मथानो ब याखारै दिथं राजा बा राजानि मथेख्लै तंथं आफुरु जों बुबाग्रा होननाय तिनि जों राजानि बंश होननाय जों बरम मारिउ फेबा राजनीतिको फाइमाबा जों राजनीतिकनि कबनो जों मा सालायनाय इनके अ राजनीतिको तंथ तैनो बबो तिनि राजनीतिक भाषा सावै दङ जों जे राजानि जों जे कक नुगै तंमानि ताबु बनि तो कायसापानो राजानि ककथाय कुरै जत पलिटिकल भाषा इनके पलिटिकल भाषा थाखाय कायसा बाय कायसा जों पलिटिकलनि कक मा सालायनाय अबनि बागै आं सानानै मुसुङो जों अर जानि जानि सांबिधानिक अधिकार न से तुयै कक सालायो राजा राजानो अन्थै जों हामजागलाय माने तां नुगै दङ चिनि तिप्रा सारक न 2019 लोकसभा इलेक्शन चिनि राजकुमारी प्रज्ञा ब इलेक्शन बुसाखा फियाबा तिप्रा सारक तान बगा फुरके राजवंश होनै बनो पास क्लेम मालाय दिया बटांगे एमपी मालिया कायसानो कारण टीपीएफ अप्रो सापुतो फाइया तिनि राजवंश न चिनि मुरिखा टीपीएफ राजा न चिनि मुरिखा टीपीएफ राजानि बागै सेफ सिक्युरिटी पुइला सानका टीपीएफ राज्यपाल बन थाने थाङै जों पुइला चिनि बुबाग्रानि हनै आफुरु बुबाग्रानो बरम दिलायो हनै चिनि सार प्रदुत न जों बिनि बागै आफुरु जेट कैटेगरीनि सिक्युरिटी सानका बुको केबो मुंसा कक सानाय करिबले आफुरु तिनि बुबाग्रा होना आगनाय रक बुको आफुरु केबो सानिया तिनि एमडीसी माने परे जतनो कबर चालायजा इनकाखाय तिनि लोकसभाव चिनि राजकुमारी चिनि प्रज्ञा जखन ब कन्टेस्ट खलाय तंफुरु केबो सापोर्ट कुरै फेल मांखा तिनि एडीसी इलेक्शन फुल सापोर्ट खलाय टीपीएफ जितिरि रहरका तिप्रा सारक तिनि सिगला कुबै बैसाबो सामुं खलाय जों नुगो 70 बছर राजनीतिको दशरथ देवनि अवदान तामो चिनि सार विजय रांखलनि अवदान तामो तिनि अफुरुनि तिप्रा सारक ताबुबो पस्ताय दङ जे तिप्रा हानि कन्डिसन न नुगै फियाबा तिनि तिप्रा सारक तमुं न चिनि बुबाग्रा हनै जे चिनि सार प्रदुतनि कक बाय जे कबर थाय तंलाय मानि तिनि पस्ताय लेगलाक फ्यूचर अब बबाहिकले तामो जानि तिप्रा सारकनि कन्डिसन सगै न अबनो वानसुगै नायलाय टीपीएफ वानसुगै सामुं खलायो टीपीएफ फ्यूचर ते जेनारेशन नि बागै सामुं खलायो तमुं न तिप्रा सारक सिरुगि हांकाकै टीपीएफ सिरुगै सामुं खलायनाय तिनि अकाउनो मा सापायो तिनि जों नुखा तिप्रा मथानि बुमुं तुइ डेली बुलाय तगलाय नुगै दङ जों ओंखाय आबुनि बागै चिनि कायसा संविधानिक राइट्स दङ जतनि न अधिकार दङ ओंखाय तिनि जे तिप्रा मथानि माफिया नामजागै तिनि बुलाय रितन मानि तगलाय रितन मानि बुरितन मानि वालाय रितन मानि अब साबनि चक्रान्त पाब्लिक बुसकांखाय फायसा पायो जे पाताल आं नन हामजागो नन टिसानानि फियाबो उक्लग थांका हांकाकै
बुलायरिनानै तगलायरिनानै साबनि चक्रान्त তিনি তিপ্রাসা সাবনি বাগৈ মা বুলাই তংলাই এডিসি এরিয়া ও তিপ্রা মথা ফায়ান সিকাंथ তিপ্রাসা বুলাইয়াखौ बालायाखौ তিনি তান বাগৈ চেংজাক টিপিএফ नि কাইसा কাইसा মিটিंआव थाङै তিপ্রা মথাनि মাফिया थाङै गुन्डा बाहिनी थाङै তিনি एटेक खालायमा जों नुगै दङ मियाव टेलियामुरा मंगिया कामी एरियाव টিপিএফ नि मिटिंआव थाङै তিপ্রা মথাनि माफिया रक তিনি बुই तगै रहै दङ आबो साबनि चक्रान्त सिनि एमडिसि सिनि प्रदुतनि जत चक्रान्त नों गसिया नों अब निनि हुइजाकमानि निनि पलिटिकल पलिसि जतन सिनि पाब्लिक सालसा नुकनाय गाबनि बागै आं त्रिपुरा मथानि चेयारमेन प्रदुत सारनो आं रिक्वेस्ट खायना मुसुङो नों निनि जत पलिटिकल माइलिस नारान बागै तिप्रासानो जे बुलायरितनि मानि तिप्रासानो जे नों वालायरितनि मानि नों दफाबै दफानो जे सकागना नायतं मानि निनि अबनो नों स्टप खायदि इपिएफ नि हाथाय दफानो हामजागै सामुं खायतंनाय रनो कसारनाय जों ताबु जतनो रेडी तंदि जों सिनि सेफ सिक्युरिटी नि बागै जों सिनि संविधानिक राइट्स नि बागै जों केबो जदिनो जुनो एटेक खालायगांखाय अबनो कासनानि प्रतिरोध खालायनानि बागै जों सिनि रेडी तंदि सिनि साकनो सेफ सिक्युरिटी दिनानि बागै जों केबो जुनो बुफायगांखाय अबनले जों कास सकनानि जों नांनाय आसुक दिन जों बुजागै तगजागै हिंजागै सह्य खालायफैका ताबुक जों सिनि राइट्स सिनि अधिकारनो माननानि बागै जत टिपिएफ ते हा दफाना हामजानाय रेडी तंदि त्रिपुरा मथानि जत गुन्डा माफिया तमुंग न बाहायक्ले नेक्स्ट बुना फायखांखै ताबुकलै जों सिनि साकनो रक्षा खालायनानै बागै जों अबनो कासनानि मत रेडी मांनाय जत त्रिपुरासानि टिपिएफ ते हा तै दफाना हामजानाय रखनो तिनि अ मेसेज रिवो आं सिनि टिपिएफ प्रेसिडेंट नि अर्डर बाय टिपिएफ जनरल सेक्रेटारी अ ककनो जतनो साखलाई दिबो आबुनि बागै तमुंग एमडीसी सार प्रदुत नों निनि तिप्रासानो बुलायरितनि मानो नों डाक्टी स्टप खालायदि नों तो कग रिजाक नों जे तिप्रा मथानि बुमुंबाय केबो जदिनो बुखांखाखै बनो सस्पेंड खालायनाय तै बनो एरेस्ट खालायनाय नै ताबुक साक नों गोबांमा जागावनो टिपिएफ नि मिटिं खालायपुरु थाङै बुनाय तकनाय कग हामिया सानायनो नों ताबफानो खरकसाफानो कारिंमायाख अथच नों अबनो कारिंया उल्टा नों तैसासे उस्कामी मुलक कग सासावै नों अबनो बुलायरितनो सकांगो हंकै सावो अबनो खलाइया स्टप उखलावखै थाङै नों दागि वै खलायदिबो सिनि गन्डासरा 33 केबि वो तिप्रा मथाबाय जों माइट खितार जाखा बुजाखा टकजाखा तिनि जों नुखा मंगिया आमचाया जों नुखा तै वैसा हाइनो हाइ नेक्स्ट जों 16 तारिखनि इन्सिडेंट जों जत मुइथ दङ ताबुकले टिपिएफ ताइ सह्य खालायमानदिया जोंबो तमुनो बुजाखा अंकाकै बुजाक मानि याकनि काटिनान बागै जों कासनानि मत जों रेडी तिनिनो अबनो मेसेज तै जत तिप्रा हा तै एनआरसी न रुगै सामुं खालायनाय रखनो जे कुनु बर कासना फायखांखाय अबनि प्रतिरोध जों मा खालायनाय टिपिएफ तै दफाना हामजानाय रखनो आबो सावैनो आं टिपिएफ लंग लिव बरक दफा युलक थं